जय जगन्नाथ महाप्रभु। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री महाप्रभु बोले आम वेद केते प्रकार? 4 प्रकार। को वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, प्रभु का बरस रहा है गीता विषय गीता तो अब हमको 5 श्लोक ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं पृष्ठा तस्य शाखा गुणप्रबुद्धा विषयप्रवाला अधश्चमूलानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरोपवंशुहततोपलभ्यते नान्तो न चादिन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानन्यवर्तन्ते भूया तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रभुते प्रथिता पुराणे निर्माणमोहादितसङ्कदोषाध्यतमनित्याभिनिवृत्य कामः स्कन्धे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्य मूढा पदमावयं तत् न ततभाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः कष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थान् कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीते तानि संयाते वायुर्गन्धा निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायं विषयानोपसेवते उत्क्रामन्तः स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढान्यनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनाश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि वा स्थितं यतन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः विराजत्यागतं तेजो जगतभाषयतेऽखिलं चन्द्रमस्यच्चग्नौ तत्तेजो विधिमामकं रामाविश्य च भूतानि धारयाम्यो महोदशा उष्णामि चौषधे शर्वा सोमवत्कारसात्मकः अहं विश्वनरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रिता प्राणपानसमायुक्ता पचाम्यान्नं चतुर्विधं सर्वशिचाहं हृदि सन्निवेष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदिष्ट सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरैः सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षरोच्यते उत्तमा पुरुषोस्तन्या परमात्मेतुदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यावेश्वर यस्माक्षरवतीरोः मच्छरादभिचोत्तमा अतस्मिन् लोके वेदेष्ट प्रथिता पुरुषोत्तमा यो वामेवमसम्मूढो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति गृह्णातमं शास्त्रमिदमुक्ता मया नघम् एतत् वृद्धा वृद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत ओं तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम 15ोऽध्यायः। बहुत हो गया। हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जय श्री हुए दरख्तों की लेता है